kanisa mar Zion Fire Anointing Ministries mantiere Changamwe Mombasa Elizabeth Kadori ne onyiedhore kendo kwedo weche matudo kanisa ne gitayo chenro marocho ratich oganda kod chike matek mag dini. Maendi en bang' obila weye kod bond ji 27 moting'o mine 7 kod nyithindo 20 bende mane gimako bang' jukogi ka ginindo e kanisa chieng' wuok tich jumani kar saa 1 gokinyi kendo chwalogi nyaka e stesend obila ma Changamwe mar dayo dhogi. Joja oko nigi ler mar wachni. Magi gin jokanyo e kanisa mar Zion Ministries mantiere Changamwe Mombasa mane jowuok oko kendo goyo tach e dho kanisano bang' meko mar mine 7 kod nyithindo 14 chieng' wuok tich bang' tudo kanisano gi tayo chenro ma ok opuodhi. Jatend kanisano Elizabeth Kadori ne wuok oko mar kwedo weche mag obila ni gisebedo ka gigeng'o ne moko kuom jogo mayuoro e alam e kanisano kotuo ni jogo mane oreko joke kanyo ne joni alam mibago otieno midendo ni kesha. Kabaki watu ambayo walikuwa wamebaki watoto na tungeanza watoto watoke saa 12 saa 11. Kwa hivyo watoto wakalala paka watu wakabaki hapa wachache na ushers paka saa 1:30 nikasikia polisi wamekuja hapa kuja kupiga mapicha. Wakaingia wakaanza kuarasi watu na wakaanza kupiga watoto picha na watu walikuwa napangusa viti. Na hii ni church ambaye hapa tuwezi acha watoto waende usiku. Hatuwezi toa saa 10 usiku kesha imeisha watoto waende. Lazima watoto wabaki kwa sababu for security purpose. Otuone yuaruok osebede kindgi kod obila mawuok e stesen ma Changamwe mantiere mana ong'ala machuok kowuok kama kanisano nitiere. Mbona yeye akisikia kitu aniiti? Mbona achunguzi? Mbona wakija wanakuja kwa matibabu kunyang'anya mic? Mbona kila mara kukibadilishwa ni vita na hii kanisa? 17 years wakibadilishwa lazima waje kwa hii kanisa na vita. Lazima ninyang'anye mic mbele za watu nikiomba. And them is saying someone been buried in this church. There is a child being buried. You wanted them to show us and to know if it's really. Sisi tuko tayari kuchimba kanisa. They are trying to mudsling our church, and they are calling our church Shakahola too. That is now the title which is moving around in this area. But our church, we worship the real Jesus Christ of heaven. And our prophetess is anointed prophetess who is called by God. Moko kuom jokanyo koni gisebedo ka gitayo chenro mag alama e kanisano e thuolo mar higni 17 omiyo obila tudogi gitayo chenro moko puodhi gi koni en temo rocho nying-gi. I just want people to be blessed. I'm here to serve God. But hawezi sema hii kanisa ni Shakahola. You show us the proof is a Shakahola. Na yule mtoto amekuwa buried tuonyeshe, na mtoto aliyekonda juzi walivyowachukua watuonyeshe huyo amekonda. No issue, no interviews had been conducted against our client to confirm any form of allegation that has been alleged. That we cannot allow police officers to infringe the right to worship. The freedom of worship is paramount. Just because you are not able to accept what they want as police officers, it cannot be used as a way of harassing the community. Magi ne giwacho seche gi obila koni manyo jotend kanisano mondo mi ondik dhogi e wi chenro magisebedo ka gitayo kanyo. Hali ile tulipata hao wamama na watoto ilikuwa ni ya kusikitisha. Manake tulipata hao watoto wadogo pamoja na wamama wote wamelala sakafuni wakiwa wamejifunika mashuka. Sio mambo ya kawaida watu kuwa kanisani Jumatatu asubuhi. Na ningependa kuhimiza wananchi wazingatie masiku rasmi ya huduma ya kanisa kama ni Jumapili au Ijumaa au Jumamosi, na kuzingatia mafunzo ya kanisa zile zinaeleweka za zamani. Watu wajaribu kujiepusha na madhehebu potovu ambazo zinatokezea kila mara kwa wakati wa sasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.